Titi edisi ketal haste hapang faimani yagulo sikla asloksa rongno ereng nogo tongnani rilia. All Tripura edisi area wo subzonal wise football batailemong mutungjaka amchayo. Tini dolaijunni Tripura football final match mono subzon base ambasa subzon ni bisingo batailaithani mono subzon 2 by keplaingkha. Pandao phai manjak phaikya Titi edisi ni EM Sport and Youth Affairs ni Borom Ganang Suhel Dev Burma, MDC Borom Ganang Direndra Dev Burma, Dolaijun Chairman Borom Ganang Poritus Dev Burma, Dolaijun JDO Borom Ganang Bidalong, Additional JDO Singho Mohan Tripura, Dolaijun Vice Chairman Borom Ganang Bisanjoy Riang, Taibu Phayu Manjak Phakya Tripura Mothani Adolfo. Kini Hapubagrab Maharaja Bir Bikram ni Achaiba Sallarugoi. Sungchini TTA edisi hapang bai sai tokmani bising tui chung kaisa football tournaments namkha o football tournament chini Tripura haste ganangoi soita je junal tongmani district a junal ni jo prottekta sab junal ni bising tui team khoroksa kaisa ngoi je bhai thomung bata leimani bising tui tine haino chini dolai Junal ni ingai mono subjunal bajas kini ambasa subjunal kini je final sok paikha kini a thungmungo chung nai chung nuk nai haifano chung kini thane surungmung tongo chung thungnani nango borokmuni chung asai phaikya chung surungmani lekhapora surungmani dal bidal tongo haifano mohaino chini borokmuni songwe asai khanke chini thari thungmung mo nangkukmani chung thungmani tambagai thung chini sorisa kaham tongnani bagai kubangma chung hamia lama ebake kubangma chung tomung sitra a jora rogo jorani ferrani bagai fara chini thungmung nangkukmani moni bagai angkoyo jara subjunal level ni phainai chini ambasa tai mono subjunal ni jara thungnai players norok ni thani ang asa khlayo norok naithok khlai thungnai ang te ba asa khlayo je team har jit tongnai no er moddhe team kaisa state level o khumulongo thang sogai nai a khumulongo thangai norok arone kaisa sokat mane phainai hine ang norok thani ang ani khapang yapor ang asa khlayo ang tai kok sanai thanglia Kini next to sini IM saat tunggu cumbi pukul cumtai buka kok kaham kranai Jatuh harapsa borong menang Omrit Dev Burma hinai Bo bahino bini bucuni munggui khela tega sa oponi yagulo salayei tega sa khela khiklainya hini chonggo bo chongmani trophy ni logiwo first prize 50,000 tai engko jerana ani kha kaham te hamjamo kuplum chini dolai hangkoni jotto chini rangsang ni tahte bhusungno tini Chini puila Tripura motha eba chini hani bubagra bai naikolja chini honorable CM Borom Ganang Purnachandra Jamatia bai tidulja tei chung ang sagbai thang norongni jottoni ha hamjamung eba logirwai songjak khoroksa sikla naikra eba thangbeding khoroksa adong eba yemangai Tini puila nong amsa sopai mani tini chini o Tripura football league o panda eba paithak je batale mani dolai hangkoni bisingo o panda ni asuka okra chini Borom Ganang no hamjamu kuplum te borom yaphrai taiba tongo chini oromanjak phaijak chini TTAD hapang ni honorable MDC Borom Ganang Direndra Dev Burma bo haino hai ane hamjamo kuplum te khakaham taibo tongo chini dolai hangkor ni chini junal chairman Borom Ganang Poritus Dev Burma taibo tongo chini dolai hangkor ni JDU te jotta sub JDU te chini sub junal jotta chini Borom Ganang chairman song Tei chini jotto social activist je or phai manjak phaijak ro tei thung
थुमुंगनो नायने हिनि फाइनाय हाकसन बागै चिनि बुबाग्रानि नायकल फांबाय चिनि ऑनरेबल सीएम नि दैदुल बुंबाय आं खरकसा थुमुंग एबा सिगला नायख्रै बेदिंनि खरकसा इएम गै दिनै अमनो जों जत्त पालथाय थिसिनाखा चिनि सिगला चालायरनो जों बुसकांगो सा काहाम खा काहाम tong kaham ke toni bui sing bus kanga coba ni dofan bagi coba wa taman ngangke sing pula sekam sa kaham tong nang nai kha kaham tong nang nai tong kaham tong nang nai tiaba chini kebal hamia ti prasaro chi dofaro chini sikla chasolo rok hamse payment jorawo buni dofan sili chin sago tongo amu bahagi hengke agi rogang chin khnao ड्रग्स एडिक्ट बरो हिनि खना गंगा हि खन खनावो मणिपुर स्टेट ओंगे ड्रग्स आने रो बांकुगो मिजोराम ओंगे ड्रग्स आने रो बांकुगो हिनि जों खनावो फो हिनि थंगरंग थंगलायो जे बाताय माने बिसिंगो कपलायं खाबो टीम कपलायं हाय को बरो बुसकांगो बो जागाव थांगै थंजांनायाबो केसा साइ जों थानाय 19 अगस्त 2021 आदिन सिमेचिनि महाराजा वीर विक्रम आसिमा सालरगै चिनि सिगला चालायरंनो जों खा काहाम तंग काहाम सा काहाम तनान बागै जों कहा तिप्रा फुटबल लीग टीटीआईडी से हापन बहक्तै बुबाग्रानि नायकल फांबाय चिनि ऑनरेबल सीएम बरगनाम पूर्णचंद्र जमतेनि तिदिल मुंबाय कायसा चिनि टीटीआईडी सिनि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स नि बखाक्तै कायसा टूर्नामेंट नारकजाक तिनि अमा हाकेनो गोरों गोरों थायो दलाय हांकन बिसिंगबो साबजुनाल थंगै पाइमानि यागुलो तिनि कप्लाइंखा दलायनि हांकरिंगै तिनि मनु साबजुन बरनो आंखा काहामबे लामसगो तिनि बरन कप्लाइमान बगै हायनो हाय चिनि आमबाजा साबजुना बाहायनो हाय खा काहामबे बरनो हामबाया फारो तांके बरबो काहामनो थंका बर हारिपन हार जित तंगै न दलनि बिसिन दलसा चेनके दलसा जितिनाय हायपन बर दलनि बेलाय काहाम थंका तै आमबासबो काहाम काहाम प्लेयर तंगो तै बंगना काहाम प्लेयर नबो फ्यूचर जों एबा चिनि टीटीआईडी से हापन बहते कायसा टीटीआईडी सिनि फुटबल टीम सामना बगे आं या पेरि सेवै तंगो बंगनि काहाम काहाम प्लेयर संग रेकर्ड नारकजाक जों खेला पाइमान यागुलो बंगनो कल खलायनाय टीटीआईडी से हापन बहते जों बरन कोचिं रिनाय एडीसी वो काया के खुमलंगो बो टीम फाये थुं करंग दो थंपायनाय आबो जत्तो जून ताबुक दलाइ जून ताबुक चिनि खोय जून वेस्ट जून अमा केनो जत्तो टीम कायसा कायसा फाइनाय कगै आबन 8 जून फाइनाय 8 जून 8 टीम दंनाय बरक क्वार्टर फाइनल सेमी फाइनल फाइनल इनके खुमलुंगनि थंनखला थंनाय आबंगे फर्स्ट प्राइज इनके 3 लाख सेकंड प्राइज 1.5 लाख थर्ड प्राइज इनके 75000 बरक प्राइज माननाय इनके औ थंकरं नंग बागै ताबुक अमाय कन्टिन्यू खेला चलै तंनाय तिनि जे निनि चाइतुं मंग बाहे के नों मुथुं माने बाय नों प्रेक्टिस खाइरो माने बागै निनि प्लेयर उइ नोंखा के नों लुकुरंनो ताम सारना मुसुं जे बरंनो जे थंमुंनो तुयै लोकोरंनो साना मुसुङो जे बहुत परिश्रम खाया निसराय रक बहुत ठंका पाइ फेका फर्स्ट मैच नि जेनो पाइ फेका आं सिनि टीम जे सिनि टीमो कायसा दुर्बलता नुकजागो जे मिडफील्ड किसा दुर्बलता तबो तो जों तो सालाय थांखा तबो काहाम के न पाइ फेका तो 3-4 मैच थुं पेमेन्ट जेखन चेम्पियन अंगका के बुसकांगो बो जागा थांगै थंजांनाय जे निनि टीम हाय के निनि प्लेयर दो ककाया हायसे जों जदि टीम जदि ताबो तो टीम सिलेक्शन या जत टीम ने सिलेक्ट करनाय किन्तु जों कको कायजों कोचिं किसा माना नांगो सिन आनिसराय रक बा अन्नान्य जुनाल नि सराय रक तो जों सिलेक्ट खायजाक बगनो जों कोचिं जदि 10 हते 15 दिन जदि मानहंका जों ताबो काहाम के थुंनान आनिसराय रक चेष्टा खायने इनके बुसकांगो की हापंग हयतो नरगनो जे कोचिं देजां हेनेरो साक्लायमों दातो साक्लायमों ता आपातत ताबो करिखो ता माने तासिंगो सामाल खनाय का किसा कोचिं नाय हेने किन्तु बो व्यापारी बो अबनि व्यापारी दे कोचिं नाय ता बने व्यापारी कोचिं नाय कोनो सायमियाको सारजों तो जों कोनो सायाको नर तिने बजुननि बिसिंगो वइनो जों तिने मनोजुन साबो बायथङै नर तिने कप्लायं जों तिने आम्बासा बायथङै कप्लायंगो 2-0 जे तिने मिनि साबजुनेल नि होय तिने काप्लायं माने निल बाखराव फाराय माथो लाखानो साबजुनेल नि तरफ থেকে তিনি পাইমানি বাই স্বাভাবিক কারণে তন্তনায় বাকা তন্তনায় তবে যারা প্লেয়ার অপরণ কয়মুখ খায় আবনো
শুধু বখা টংথ आं टंथगै जथ टंथखाय अंगिया ताइबो बुसखांगो जे आगै थांनानै बागै गाहामखाय प्रेक्टिस माखायनाय प्रेक्टिस खायै অন্তত खुमलुंगो थाङै जितिनानि मते सेरकम उंगो तिर माखायनाय आवन बागे आनि যারা টंनाय যারা প্লেয়ার্স বরণ মনো সাবজুলनि প্লেয়ার্स ন आनि কই मुङा बनो মানে নিনি ওয়ান সমাইকাই খুমলুঙ্গ থাঙ্গো জাখাতুং ফার্স্ট প্রাইজ দলাই ডিস্ট্রিক্টনি মনো সাবজুনাল পাইফানাय অবশ্যই চেষ্টা মাতংनाय আবো